Osu Solomoni ngiyayikhetha inkosi enkulu enhle unyazi lwezulu amen. Manazaretha ingcwele ngicela namuNkulunkulu kuba angenze ngisikhumbule ngikhulume kahle indaba yakhe amen. Umfana oguqile nkosana yakwaTembe ekhaya kusezweni laseDlangezwa umfundisi umjadi ithempeli lasekhaya kusesiyanda la egole ngezwe ekuzweni lokusebenza sabatha khona la ekhaya esanda nezwe amen. Manazaretha ngizocela nje ukuthi ngithi ngqambu ngadli isikhathi sabagcotshwa saxoxelwa abazali bethu nawo baba abadala ngemsebenzi emkhulu kababa mkhulu uBombela isitimela samampondo. Bebathi ke mabeyihaya bathi mondla kakhulu phalo wendelizwe lebomi uSomelethini njengentethe somlethi kaMadingane zonke izizwe zithi mlethe. Ngelinye ilanga emzini wasePhakameni kwakukhona indoda eyayishosha ingakwazi ukuhamba iyayihamba nje isicindezela ngezandla phansi ifinqe inyawo ihamba ithi bhaka kuthi mhlamumbe ufika inkosi uSolomoni isilo sakwaZulu ifika emzini wasePhakameni sekuthi ke sekukhishwa isihlalo senkosi uSolomoni ukuthi izohlala lapha yana isihlalo sikaBombela ngoba kukhishwa nje isihlalo sikaShembe bayahlala abantu ababekhona ngaleso sikhathi amaNazaretha ayekhona nabantu ababekhona bazothamela amakhosi. Ukhona inkosi yasemhlabeni isilo samabandla bese kuba khona uNkulunkulu inkosi yamakhosi uBombela ovela ezulwini amen. Bathi yabe siyabambezeleka indlondlo yomusa isedokodweni noma endlini eyayikulo yayithi salindile abantu sebehleli nje sebathetha baba kwase kuqhamuka le ndoda eyisishosho yayihlala ePhakameni engakwazi ukuhamba iqhamuka muva iqhamuka inkosi uSolomoni isihlele ehlaleni sayo isiqhamuka le ndoda izodabula la phambili okusele khona isitube ukuthi khona kungafanele kube isikhali esehlukanisa ibandla noJehova amen. Yabe isiqhamuka le ndoda isibhadazela yayisiphuma indlamhlanje kaMayekisa ibuka ngomnyango noma yabuka ngewindi ingafikile yayisimemeze ikude yathi yeyi wenzani loya yathi yenzani yani awuboni ukuthi uzothela intuli inkosi ngeyintuli yayibisithi idlemelele le ndoda ingazi ukuthi izokwenza njani ngoba ihlala la ekhaya ubaba uyangazi ukuthi angikwazi ukuhamba uthi yayisishaya kancane uthi yathi iyacindezela ngezandla
yathi Zimu, yathi Bhaqa, yathi Zimu, yathi yey wena ngisho kuwe ngithi uzothela inkosi ngeyintuli sukuma. Ngaso leso sikhathi le ndoda kwaqhuma amathambo yasukuma yathi idlula phambi kwehlalo sasezulwini naphambi kwenkosi. Inkosi uSolomon ngaleso sikhathi yayisihamba ngenyawo, iqala ngqa ukuhamba ngenyawo, yahamba yohlala phansi la kwakuhleli khona obaba. Amen. Yabe siyababaza inkosi uSolomon, ingakho ngithi uyabuyiza inkosi uSolomon emntakadini ezolo. Yayisibabaza inkosi uSolomon isiqakeka ukuthi kanti lo muntu engize kuye umuntu onjani. Wawenza lo msebenzi waphela kwangolalo suku. Yayisithamba inkosi yathi cha inkosi uSolomon ngicela sike sihambe siyongena nawe, siyongena kule yandlu sike sihlale mina nawe sixoxe. Bahamba mabesha abadala bahamba bayongena endlini yezitsha, bafike bavala bahlala khona bobabili. Bahlala nje isikhathi eside, bahlala isikhathi eside phakathi endlini yezitsha amaxoxo abadala. Uthi ke mayisephunywa lapho sokuxoxa inkosi uSolomon, ithi sihlalile noShembe kule yandlu, sahlala isikhathi eside noShembe. Uthi ke kwafika isikhathi sangakhuluma mina naye ngezwi, kodwa sangathula futhi. Ngemphefumulo yethu besikhuluma kodwa ngezwi besingakhulumi, kodwa isizungu besingekho. Uthi kuthenga isikhathi uthi kuthenga isikhathi wasiyakhuluma uBhombela. Uthi wathi hawu ndaba ezitha uyayibona yini into engiyibonayo noma ngiyibona ngedwa? Uthi ngathi inkosi yamakhosi usho yiphi? Uthi cha. Uthi uyambona yini lo muntu ngoba hleli ongena lapha ngomnyango wafike wama lapha? Uthi cha Nkosi, mina angiboni, silokhu singenile nje sinawe sobabili. Uthi hawu ndaba ezitha, awumboni lo muntu ongenayo, ungena ngomnyango ephethe isigayo esingathi isigayo somshini wombila. Uthi awumboni? Uthi cha ngimboni. Uthi awu ngihleli phela mina sithule ngithi sobabili sibukela lo muntu kanti ngimbona ngedwa. Uthi ke ndaba ezitha lo muntu uyangena uphethe isigayo so into engathi isigayo sombila uyayizungeza lento, uyagaya ngayo uyandilinga. Uthi lento ifike yadonsa ibhande elide, yalidonsa leli bhande lahamba lincipha, leli bhande lahamba lincipha laze laphenduka intambo. Uthi lize laphenduka intambo encane engangonkotini. Uthi le ntambo ize yaphela emehlweni kimi. Uthi ngithi uyayibona lento, bengizothi angahambi lo muntu ungambuzanga, ungayibuzelanga wena, ngoba mina ngimbuzile ukuthi ugayani lo muntu, le ntambe yani kwenzakalani. Uthi kungiphendulile indaba ezitha mangimbuza. Uthi lo muntu ogayayo akusisona isigawu sombila lesi, akuyona futhi intambo, kodwa lento oyibonayo uNkulunkulu ubona iminyaka yalonke indaba ezitha ohleli nayo isiyaphela emhlabeni, ayisekho sezohamba kungenini. Uthi mntanami bengithi hlezi uyambona, bengithi uzobuza bese ngithi cela usicelele nawe ukuthi iminyaka yakho ibe yimide. Baphuma lapha endlini bahamba bayolungi bahlukana ngezindlu, yakhuleka yabuka imizi, yabuka ukwakhiwa komuzi wasePhakameni, indaba ezithi ukuthi wakhiwe kanjani. uBhombela wabuyela wangena endlini. Uthe ma ehamba egcekeni indaba ezitha abuka amaNazaretha nokwakheka nje komuzi wasePhakameni, wayisebona intombi. Uthe mayibona intombi wayeseyibiza lengane. Uthi wathi sondela mntanami, yasondela lengane yaguqa. Wathi uyangazi mina? Yathi lengane cha kangikwazi. Uthi wayesethi ke mntanami, mina ngizoba umyeni wakho. Okule ngane yakukhuza yababaza, yathi ubungubani wena uzoba umyeni wakho? Uthi wathi mina ngiyisile ngundaba ezitha, ngiyisilo sakaZulu, wena uzongana. Uyasiphendula lengane yathi awu cha, angeke baba ngisakhona ukugana ngalesi sizathu nalesi sizathu. Yayisiphendula inkosi yathi angithi uyasazi isiZulu mntanami, kuphendula indaba ezitha. Wathi uyasazi isiZulu mntanami? Yathi inkosazana yayiguqile yathi sithini baba? Wathi uma injalo lene bambili bambela umnikazi.
mina ngiyinkosi. Yakhala lengane yagijima yayongena yayoyiphosa kubaba ngoba leyo mntwana kwakuyingane yangaphakathi ku-Aunt Zondi. Amen. Yayisiphoseka ngaphakathi lengane ifika u-Aunt Zondi efika kubaba mkhulu seyakhala uthi baba ngivelele indaba enkulu uthi la ngaphandle ngibona indaba ezitha uthi indaba ezitha ngimgane manje mina baba hayi ngizokwenza njani angikhoni njani. Yayisithula indlamhlathi yakamekisa yathi hawu mntanami awukhoni. Uthi ngebaba kanjani ngoba sekunalesi sizathu wasibeka lesi sizathu asibeke ngaphandle. Uthi baba mkhulu wayesethi awu mntanami asike siza abasezulwini ukuthi bathini. Wayiselula isandla wathatha iBhayibheli lakhe walivula lathi qheke phakathi akaliphejanga amaNazaretha. Walibamba nje walivula lathi qheke phakathi wayisebeka isandla wasithi ngci wayisethi mina nawe asifundeni sobabili. Wavula imine yesandla bafunda amagama avela emineni yesandla lasho iBhayibheli lathi ophikisa inkosi egcotshwe nguThixo uphikisa uNkulunkulu uqobo. Uthi wayesethi awu mntanami uzomgana lo muntu. Uyabezwa basezulwini baphendula bethini engalivulanga engaliphejanga elibambe nje walithi qheke. Wayesekhala u-Aunt Zondi wathi hawu baba wathi mntanami sokusha basezulwini ngizokucelela isibindi. Ngempela kwafika usuku yaseluphuma udwende layoshaya kwaZulu wagala u-Aunt Zondi. Uthe ubaba mkhulu sevalelisa esigcawini sevalelisa indodakazi yakhe wayisedondolozela ngentonga angazi noma kwakuyintonga noma kwakuyi-umbrella eduze kwebhokisi. Wathi mntanami ngiyakushiya lo muzi ngicela uwakho ubekezelele konke kwakhona kodwa ngizokutshela into eyodwa ungathi uNkulunkulu akakuthandi. uNkulunkulu uyakuthanda umntanakhe kodwa engizokutshela khona kukhona ongeke uzube nakho kulomyeni ozomgana namhlanje. Angeke uzube nabo abantwana kulomyeni ozomgana. Uthi hawu baba ubungavuma nawe wazi. Uthi yebo mntanami. Uthi hayi ngoba kunesici angizokusikhuluma la. Hayi ngoba kunesici kodwa uyazibona lezi zihlahla ekhomba phansi kwesigcawu. Uthi yebo baba kwakunezihlahla ezincane eseyithenje ukuthi izihlahla zom-orange. Uthi imihla yalomuntu ozomgana namhlanje ayisekho lezi izihlahla akaseyokuzidla lapha ezokhahlela khona uzobe sengasekho lomyeni kodwa wena uqhubeke wakhe lo muzi uhlale. Zathi ikhahlela ngempela lezi zihlahla inkosi uSolomon yayisibunile. Sikhuluma ngoBhombela amaNazaretha. Bathi yakuyathula ngelinye ilanga sengihlala phansi. Bathi yakuyathula ngelinye ilanga. Yathula yathi du kubantu bekhona beseduze. Bathi hawu Nkosi yamakhosi. Bathi yayisithi hawu yathi thina yathi hawu mina sengiqedilwa umsebenzi. Wathi maNazaretha mina ngisambane sesiumbili umgodi sawushaya idalweni lathi noma ngeza bezizwe beze nemshini engakanani. Wathi la ngigcinise khona akukekho umunye oyobuye eqhubeze kusekugcineni ngci. Uthi namhlanje ngininikeza umthetho ukuthi konke kwakuleli bandla nina niyini ayiyokushintsha ngisho kodwa. maNazaretha nina niyini ayiyokushintsha ngisho kodwa. Okuyoshintshwa kuyoguqulwa uShembe uqobo okobe kuyimi umnikazi wesonto lozolandela mina. Kwakusho ubaba mkhulu. Ngelinye ilanga sengigcina-ke ngempela. Wayehlela uBhombela. Wayesebona umbono. Ubona indoda iyahamba noma ngithi ubona umuntu uyahamba endleleni ende. Uthi endleleni bayisehlangana nameva amabi engawafanisa nameva omhluhluke kusho uBhombela. Uthi lo muntu wayeseweqa lameva waqhubeka nendlela yakhe. Lase hamba uyafika phambili uyakhathala waphumula wahlala phansi. Uthi kule ndlela ade hamba ngayo ngalaqhamuke ngakhona kwabe sekuqhamuka umuntu uyaqhuka uyopha uhlatshwe ngameva. Wayesefika ehlala naye la phansi. Wayesexoxa lo muntu wathi ngiqhamuke kule ndlela angisazi noma ngiyofika yini la ngiyakhona ngihlatshwe ameva amabi ke akade esendleleni angiwabonanga. Uthi kuBhombela ngicela ukubuza kini bantu abami
uthi lo muntu igazi lakhe lingcolisa umhlabathi uhlatshwe ngameva angawabekanga yena uzokhala kulo muntu amfica labaphumule naye ethunzini uthi ngicela ukubuza abantu abami uNkulunkulu igazi lalo muntu alibize kubani alibize kulo muntu obeka ameva endleleni noma alibize kulo muntu obona ameva wangawasusa na bathula abantu bathi inkosi lobeka ameva uthi cha akunjalo uthi igazi lalo muntu mina uNkulunkulu mina Jehova ngizolibuza kulo muntu owabonile ameva ukuthi asendleleni into eyingozi wangayisusa endleleni bonke abawuhlatshwa la ameva ngizowabuza kulo usethi ke bantu bami ngiyaneluleka ngizawukhuluma izinto kini sengikhuluma izinto eziningi ngizokhuluma izinto ningangizwa ngize ngihambe ngibukele la ngiqhamuka khona ngoba nina aninaki futhi nina anentshisi uthi ngiyanicela namhlanje ukuthi kusukela namhlanje zonke izinto engiyikhulumayo akube yilo nalowo abuyele ekhaya afika lentshise izwi lami angaliminzi bukhwili uthi lapho yofika ulizwe khona ukuthi bengithini mina kuwe nezwa maNazaretha kwakusho uBhombela wathi mina ezisho yena wathi mina ngenkosi yehlanu ngizobuya namhlanje ubuyile wathi esazini ngonyaka odlule wathi kuyisono maNazaretha ukunganaki wathi sengikhuluma izinto eziningi nikini kodwa nina ninaki izinto engiyikhulumile izolo namhlanje ngikhohliwe ngoba anentshisi izwi lami neliminza bukhwili sengigcina waluleka kukho konke waluleka ngabenza okuhle wayalela ngabenza wabenza okubi waze wathi kumaphika nkani ngithi 97 ihlabelela ivesi lokugcina kulaba bona indlu kaThixo amaphika nkani uthi zile usibeka amathanga ngoba uyeza uNkulunkulu zokhululwa nguye zonke asenzeni kahle maNazaretha singaxabanisani lapha sizogeza sisediphini sonke sifanele ukuba siphume siphila uma sinokhondolo lokwenza kabi asizameni ukuthi mase singena kulamatshe mawusubona iNazaretha noma ngabe kuthiwa kungalungile zama ukulunga wenza okulungile ngezikhathi zonke uma ubona into embi ivikele ingayi phambili ithi inyanga yezulu ngelinye ilanga isikhumbuzo senkosi umkalo wendlela sengikhuluma nje unyanga yezulu ngihlala phansi ithi ziningi izono msani kuyihubha izono ngifuna ukuzazi ngoba khona ngishisono olahlwa ngaso ngokuthi wasazi noma ungakazi usenze inkosi busise nekuzweni amen.